Kabalang Katolik jong Jawai Diocese sa kasisat jan kalayo yaw Bishop Batamay daw Father Ferdinand Khar ubolong ru Diocese Administrator jong Jawai Diocese. Katkum kajing penbenar naga Conference of Catholic Bishops of India kum juru na Archbishop Shillong Archdiocese Archbishop Victor Lingdo una penbenar ba bayan ka khobor Pope Francis ulah thong Bishop yaw Father Ferdinand na penbenar ha ka por sitang sngi ha ka por na Rome kata ka bamud ha ka por la sitang ejan miet shani. Yaw Father Ferdinand Khar la kha kasang longkalu ha ka arpenyoto unampang ka kandai spa rupuar ka bamud mentaw ladap san fanais nam ka arta. Father Ferdinand oleh masdang ya kajing puli ban long lengdo naga St. Paul Seminary opor Shillong Mekhlaya. Baru lo petang ya kajing puli ya ka filosofi ya Christ King College Shillong, bat ya ka theology na Orient Theological College. La kentang sok blay yu ha ka art terek ukuran kot jong kasnam sejak nais pak kandai pusau. Hadirin beradab kentang Father Ferdinand oleh menteri Comedian of Studies ha St. Paul Seminary. Modwa trei hang ni haus nam cek nais pak kandai pusau kandai pusan. Barang ni la pekerja sa namdong ban carai kum uasan parish priest haus nam khak nas pak na bisan hadu kasam arhajar. Hari ni la pekerja pat eu sa parish umulong kum uasan parish priest haus nam arhajar hadu usnam arhajar ar. Bat au arhajar ar pat la simti kum parish priest jongani hi ka parish hadu kasam arhajar nyau. Haus nam arhajar nyau la pekerja biang eu sa namdong parish kum parish priest bat u principal ka school parish Olah tray hang ni na duk kasam ajar khandai. Hau ajar khandai olah simti kum procurator jong Jawai Diocese olah bat ini ka kam hadu usnam arajar arfuwei. Hadin bo Pope Francis olah pengkerja no ya Bishop Victor Lingdo kum Bishop ka Jawai bar simti kum Archbishop ka Shillong Archdiocese la thong ya Father Ferdinand kum Diocesan Administrator ka Jawai hadu kasam arajar arfuwei hadu mentah. Laban kena hang ni baya ka Jawai Diocese la senang ha kasam arajar riu Pat simti nikong ban syarai do Bishop Kensan sempat adu kasnam arjar khatway. Hadin kading khat bakan dekan jong ula simti kam syarai sipo do Archbishop Thomas Mina Parampli kum Apostolic Administrator bar dingane simti kam syarai do Bishop Victor kum Bishop Pura hakasnam arjar khat riu. Bar hadin kan depat la pekerja no yo Bishop Victor Lingdo kum Bishop ko Jawai man simti kum Archbishop ko Shillong Archdiocese hausnam arjar arpau. Katkum ka khubo na ka Conference of Catholic Bishops of India la kadaw ba ka Jawai Diocese kadon silak arpo hajar aspa anyo pesan ngot ki rungai Catholic arpulai tadi ki parish kidan lai phongot ki diocesan priest ni ki sok blai jalanyam so phongot ki religious priest ni ki sok blai jong ka jesalok ba per par propulai ngot ki runiam contain ni ki sister bagidan pat lai spa khat lai tali ki educational institution ni ki school kani glong ka kurwa bala fa do Reverend Dr. Stephen Alatara over the Deputy Secretary General Jongka CCBI. That your appointment as Bishop of Jawai will be made public in Rome in Saturday 8 July at noon at 12 o'clock at Rome, but here we are 3:30 sharp now. That is, the person is Father Ferdinand. Dengan ni kadai kajing hal kamu nusio jangan bermanhani ban I play yai Father Fair pada priang ini kambang. Pidon lang hani pidon bokti. Makanya ke portret harum lapin pada baru we putih hero adin dia juni hang ni ko Jawai ro lai siteng. De pila yo nong sarai trelang. Pila duai blela cuba dan berluang ani yang kadang banduai blela cuba. Itu blela cuba, blela cuba lepa trelang berbor.
Haru baru cerita pila trailang, aku play rumenta pila trailang, but bishop elect jompi. Dengan ino akti jompi, kui pat kibenta, ban pu katarik, hamle kam kloy. Resim, kalau berai banwan di pala, resim, berai September, kloy. Dan mengata saplan ha, bikin plan baru ino akti respon jompi. Ilawan kit bof mengabar Bishop Will di wan kena ini pakai bol. Itu ayo orang karai pertama. Dua kerjaan dia trailan. Jom le jom. Udah udah osnam jompi. Amat kata lo semua yo blay, but IT yo blay. Sebenarnya kai. Lepas itu kita Islam bawa blay juga. Ya kecil anur jompi nama pila duai. Malah duai itu iping lah duai isnap. Boleh baju bak jadi duai. Aku dah ipi mah. Cikan jet ipi. Kan cikan jet. Blessable, Your Grace, Most Reverend Victor Lindow, for announcing the new elected Bishop of Hawaii. Haganigis Jamit, but Haganigis Libman, the Kiting Sorit, the Piang Yitrua Junki, the Balo, Kantame, Jong Pamkut, but Layato, Naki Bahador, but the Kiting Sorit, but the Chania Noblay, Kumbakila. Sanya inga ban chim ye gani kam do bakhia ban ba ero dengan dam kam bitingerap bawa na blay ban na bishop ki ba lalong ki ba long kum kita inmen ki para jungi khantam archbishop jungi ladan lupa ni lalong pa yingi de juro bishop Gilbert ne kailang michwa gumulong akan ni jwa diocese jungi jwa tarinya diocese nga ai kup de kelpang ye phi baro lampoi pekat ba gane gesngi kan wan lang aga ju gesngi phi kirang ba gade ka coincident bagi ong ba gade ka munduk ka saindo jong blai lampoi pekat ba Archbishop wan ka gesngi ba ye ko ni boleh sibol de na kita ye phi ba kupa phi ya geding Islam ba ya kata geding chanya lang ha geding chakri ya blai. Hari ini kita isi beli cibut.